namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, I came like Dr. Shirimani. I'm loving it. I came a link of the president and the Limpopo prison as a whole. And then from there, I came one for Nyonyo. And then I'm of course I came update about Mfulamatimba or flooding around the Giyani town. Hey. So I'm gonna look sure what observe the relationship you look second snan I call Limpopo poison as a whole I update of forcing out to combisa kumranga panda area before Dr. Shirimani and stuff like that. So she for us we completely sell this matter like very short Limpopo poison ifin akurumate magata birthday yamranga panda beni Mayengani the president yeah usually because I came back there very 11 that January and stuff like that so without any surprise without any surprise no can check a page at Dr. Shirimani. Oh, it's only post on chum but I can busy show as you can see nothing my posting chum so got to know maybe go chawa announce and then to convention go even munlui unga na fika announce na kuthimi isifi kambe na because look by would interview le mga mai Dr. Shirimani I jika in that matter liya because I feel comes at the magata ko Limpopo poison kotaku aya exist the same way we introduced Korea exister. That's how it's gonna be introduced. Fact yakuri it hasn't been introduced as Korea aya arkona. Then I don't have the answer to say ikona kumbe icona, but the fact remains ko the only difference laying akona ko ababoni mina ka album ya Beni ababoni Beni ka album ya Joe and all that. So munu wakota kubona ko something is going on. Yeah, but at this point in time I'm not in a position to announce ko Limpopo is an arkona. Yeah. And then Beni is not in that position, Prince is not in that position. We are in a position together to announce that. Oh yeah. So when that time comes, then we'll be able to say that. Okay. So as Master T, I'm here to officially announce ngazini kana vele kurai Timmy Finn, that's it. Timmy Finn very sign already call kid the one to bakavanga there some the albums should ngosibona akuri card shibone card man la mano yimela birthday Mayengani ntsene kuloko Dr. Shirimani yoze inga bodi chumu kuvevele mkhulu ashito umuntu anga humble swinene kuzikwata hi yoxe inga tsani chumu birthday Mayengani very shito ku it's serious so that's it nokuvevele already Mayengani December kwashi ka shiri busy ka shiri chingela la or we roketela and stuff like that ka shi vitana munhu wo onza and stuff la mga mishitoni ka ta update so maka yaleyo swi hetiseki aka na team leyi nga kona whether va announce or not aka na Limpopo poison kumbe yi ka tlhe pfuka kambe but I doubt Mayengani tlhakomisana to aka regreta ku va a tlule rito ra move and stuff like that so maka yaleyo and stuff like that that very key ka one for nyonyo very updated I'm sure already as to kore bakena ya GT6 and stuff like that so makale ntwena kwa ingeza ibasa ka straight because angeza ishukona ku impela the move did like it entirely so because nganibona nako some abakomisana the mato hasho kumbeshana ifa mse BMW and stuff like that so video le yita ku basen for nyonyo yoshi ikomisa ku move kwa yikona you should prove live let's go kuna move nga xavisiwa sure bata ko kwani phone nga tikona hinkwato ngazi ti byela ekurheli xiwani lexi mbiyana n'wana mhani mbiyana game le o twa ku mi nga swi vonisi leswiya kuna one as you can see back yivone nikwenu yivoneni kuna tikhala to fana I just want to rewind para n'wana mhani ta swi ta kahle kambe la
GD6 yaleyo rapta yale. Let's go for nyonyo. komba swilo swo huwa hina hi tivi swo huwa a ni hembi hakelani timali ta switokofela ta vanhu guys hakelani ni vona va ku tala at last va heleleta va ku va yo loyiwa wisani ri tira ku hi loyiwini a van'wa va ku BM xavisiwini a BM leyi a yona X4 na BM yi a ya ha ri kona ha yi vona hi ta khandziyetela timovha letiwa ku ri ku no driver no driver swilo leswi ni ri nexe hi ku no drivetela swilo leswi ni ta pona mari mpela ni ta pona ku ti khandziyetela hinkwato mi khandziyetela ingaku se no va dlakuta ra n'wana hayo leyi a GR Sports a yona leyi yona GR Sports leyi na ha yona kasi visha wa GR Sport wa ni karhi awe ku yi kona garage GR Sports a yona leyi n'wa mi swi twisisi n'wini mi khomela kule ngopfu okay it's fine so hi leswo guys a hi ta basa yaleyo ku hafonyo movha xi na yona hinkwayo so xi na movha ya worth xa movha xi kasi ya xi na movha ya worth 3 million rands hi sweswo swo ti-chance a swilo swa ti-chance swi nga ku swi endleni fonyo kwalani so ngo rota ri ngo mhaka kahle swinene fonyo power mi le ku yi kombisini loko yi kombisini power and stuff like that emndati vhele khe ku tsutsumela le Giyani le khe tsumela Giyani le ku nga na flood ku na ti-video to tala swinene ti nga ku trending about our Giyani town so ta khe update vhele there and there a swi normal ni le majoni swa humelela ho ta ku update nje so a swilo leswi ni vona ku vanhu va fika swi va hlamarisa ku henta mpimo swa humelela tindhawu ta ku hambanahambana so hi ta updateni la and stuff like that mara I think ku hi nghena kahle a hi vheteni hi sungula hi patu lera ro nghena loko munhu a suka ka Malamulele I think hi nga update kusukela ka that section yeah I think it will make more sense a hi sunguleni ti-video clip let's go Master T va mi byeli ku mi nga tsemi switandi la mi ku ha mi na mali hinkwayo va mi byeli ku mi nga tsemi switandi la mi ku hosi yi ni niki switandi i ndhawu ya switandi leswi i ndhawu ya switandi leyi na i ndhawu ya switandi leyi na va mi byelile a Giyani va ku mi nga tsemi switandi mi ku hina mali i ndhawu ya switandi leyi na leyi i ndhawu ya switandi na hi le rivubye la va mi byelini va ku mi nga tsemi tindhawu la hina mali i mhana we la lava mati lama hi mhana wena na hi le ku byelili so first section vhele khe hi vona kwala la nga na car wash and stuff like that and na swa mathayere swa ndliwa ndhawu leyi ya hi yo sungula leyi yi nghena hansi street so this land kahlekahle na khale loko hi hindza ni swo ku votana ku mi hindza mi xura ku tshama ku na mati la even way before ku va ku na ndhawu leyi laha hinkwako la ku va ku ri matini this whole section here ma vona mhaka leyiwa ku va ku na mati laha hensi mi swi vona swi ndlise leswiya so of course hi va hi khe hi ya mahlweni ka yin'wana tindhawu leti hi nga vona ku na mati yo tala swinene so this section ya leyi mi hi vona ku la ka left a swi nga fiti ku nga tshama vanhu so khawa xi lexi ha ku xi hindza yani xi la xilo ku se xitumberinyana la se xitumberinyana ya hi lexiya la se a jika manjheni ya la a tirobotweni nakona la ku busy ngopfu ya tirobotweni la ta ka siya ndani la let's go there fast mara a ni tiva xilo lexa xi kota yena ku famba fast mos so hi hina lava hi kwala hi le tirobotweni la mhaka kusuka ka this section tani swi mi nga swona yi la kusuhani nyana so ka this section leyi nga ka yona la khoneni la leyi nga la na yona yi kumeke yi affectiwa swinene hi mati naswona kona hi ta hi kha hi pfula ti-video clips ta kona wa yi nga jika hi hala ka siyandani nyana hi nghena hi patu ra vona ku a ni ku vonaka xo jika hi hala hi ya jika njhani manjheni la okay yeah so loko hi cheka la as you can see kwalano hi ta ka this section la xo ndlela ku i xifletani nyana ra nakona ku ri busy swinene hi mati ka ndhawu leyiwa so a hi pfuleni hi vona a ku ri njhani la
So hi le ndhawu liya vhele a ku ri busy bla a swi ri ku khideni swi yiza look hayi Giyani wena ku ha busy man a ma tele ku dlaya mati la ka ndhawu leyiwa hayi swoho look so section leyi ya ha connecta na section leyi nga hala ndzhaku nyana so mi kuma ku area leyi a yi nga fit ku nga aka akiwa laniwa hi khe hindza nyana ka this section ya mahlweni nyana ya hi khe hi suka that section look so this section yona i matini ntsena ya ku mi nga vi confused ha kusuka yana la i ku va se mi kha mi ya mahlweni nyana loko se mi ya mahlweni mi ndleni na ku mi ya ka siyandani hi kona la a hi ri kona la and stuff like that so yin'wana ndhawu leti of course yi nga fika yi affecteka because a na ha kusuka yana ka xifundhawu lexi ndleni na ku flat nyana lexi u ni xi yisa na mahlweni hi kota ku fika ka ti-room la hambi ho fika yana la mi kota ku swi twisisa ya so ma swona a hi ri la camera leyi a yi suka la kona la yi kha yi ya mahlweni la yi kha yi hindza la ku nga na ti-room la so ndhawu leyiwa swi ngo ndli na ku yi kahle but loko se ku na mpfula yi vheta yi va matini ma swo a yi nghene njhani is this whole area ende sweswo a ha ku hindza la lo khamera ka yindlu leyi hi vonaka la yi nga this one a ku ri bed swinene so na loko hi ri ku hala mahlweni nyana ku na mati ku na bridge leri nga kona nyana ri hala ka siyandana ku a ku ri mati ntsena ku ya hala as you can see a ku ri mati ntsena ka that whole road here hi tsandzeka ku hundza hi nghena dorobeni hina va ka Mapuve na Siyandane na Jimu na Nkuri swa tsandza ku hundza hi ya dorobeni a wo doja mintirho a ku hundzeki ku mhaka yintsanana hi ku hisa hi tirha hala ka Siyandane even this other area loko se hi khe hi nghena a Giyani okay va hi khe hi nghena hi this area ne loko hi chika hi sa hi tirha hala ka ti-taxi rank ya ka Malamulele and stuff like that patu ra le makumu leri no se hi khe hi enhla ya le hansi le ya hi fika le ku vahlavile and stuff like that ha swona ku na ti-hardware ku na vo cash build ku na vo build it ka this area ya ma vona hi yile hansi nyana nakokwala hi fike hi kuma ku loko ku affectekile swinene hi the flooding here hi ngo pfula some clips so mata lama vhele ku hi that video clip ama ma ri karhi ma affecta this side here this side loko se mi jika hala mi ya hala ti section E and stuff like that sama kha ma bana la and sweswi loko twisisekeni because mati lama ma affecta hala ka the lower area liya halawa so swa twisiseka sama kha ma affecta this side so vona the dam lediya a dinda nyana kwala after a sekeleni so swa tikomba ku ndhawu leyi ku famba mati mos na hi ku langutele handle you can see ku ri mati la ma kota ku va ma famba ma ya ka that other section that other area here so a ma kumeka ma kha ma khuluka ma nghena hi laha ma ti fambela ma ya ku hala hansi and stuff like that hi laha ku affecteki ngopfu na kokwala ma kha ma hindzila and stuff like that so ha ri kwala hala ka side ra hala makumu nakona still kahle swi komi na ku mati lama affecteka ngopfu ku hala hansi ku haleni loko se hi ya nyana mahlweni khe hi hindza vo cash build
la obvious la ko nawu la hinkwenu tshama hi swi tiva ku tshama ku affectekini ka this area hambi ku na problem ya drainage or what a ni tingu le ka hina ka this area so a ha kusuka ka sekele vhele a ha kusuka ka sekele leyi ku nga na cashbed a ni cashbed ma yi vona le sekele yi la hi la a hi ri laha ka video liya a hi ri laha so hi fika hi kuma ku even this other section ku affectekini this whole area leyala area liya no ya affectiwa hi mati swinene because hi le hansi ntswene lava va akaku laha nti ku akiwa hina ku ka affecteka swinene kona this other area so hi ngo vhete teka video yi kha yi hala wa ku mi nga confuseki and then to tlhela ti hala maybe ta swi langutisa later yeah hi continue hi section yaleyo ni mi komba yona hi ya mahlweni let's go towards more Yes. yeah another angle yale ni nge yi tlangula ni nga tshuka loko ni susa ti-headphone nkarhi wun'wana swi pfa swi ni onha la mic la but yeah as you can see it's this same area as you can see a mati ma tele swinene so area leyi na problem ya drainage i khale swi ri so le ndhawu leyi nga ta hi surprise lomu na ta na clip ta khale yo yi tshama yi kha yi affectekini ndhawu leyi so as you can see as always yi affectekini as you can see kwalano ndhawu leyi tshama yi affectekini ko va nawu so mati lama hi nga ma vona hi yala leswi of course swilo swi ri xixona la and stuff like that then ku ya ti-images as you can see leswi nga xixona and stuff like that so area leyi hala hansi yi va yi kha yi affecteka swinene na ka section leya galitos and stuff like that tani swi mi swi vona kwalano even towards side ra the new building yi nga koho kwala Giyani le hansi le so as side sa hi recover loko se hi khi ya mahlweni ku hela ni nga mu kombeni koho kwalano kahle ndhawu leyi hala yi affect hala hansi swo kahle ndhawu leyi ku hi town planning a ku nga ri na ti-buildings ne so khi hi chika tanihileswi mi nga swi vona hi suke hala henhla hala a hi kha hi komba ka this section leyi nga la hi ya ka this new building ku na this new area yi nga kona la nona yi kumeke yi affecteka ku nga na va roads la yi nga vuya yi movha yi ta kona ya kwala ku nga na va roads la ehansi ka taxi rank leyi and then va roads leswi nga na ko laha ni wa ku affectekini ende phela khala ku nga na nchumu la khale ka khaleni because a va swi tiva ku fuke ku nga vi na nchumu la so video clip ya ko hi leyi so it's a huge disaster disaster yiko na loko hi khi hi languta hi maybe you can see ku ri these areas leti nga laha hinkwato leti fambaka affected va ti nga ri kona laha hi languta na vahlavi loko hi tlhela ndzhaku you can see ku ri these areas ku hi ndhawu leyi a yi kahle for mati because yi le hansi ngopfu and stuff like that wena mhaka leyiwa in overall because khale la a ku va ku nga na nchumu wena mhaka leyi so surprisingly loko se hi kha hi hundza manjheni hi kha hi ya mahlweni hi ya na le molweni nakona yo fika hi hlamala nakona ku affectekini and stuff like that le ka molo ya hina liya ngo ya kahle hi sayitira hala ka KFC and also McDonald's Apere a swima no. Apere a swima ka. Ako onakeni guys, hayi sure.
loko no tala mati a mo nghena molweni a mo nghena molweni At least ma 2000 ma ta swi vona ku endleka yini loko ma beburiwa. Advisani vanhu va maxaka ma n'wina vanghana va n'wina va nga tirhisi patu ra drive through because mina ni fika hi le mathangeni loko ni nghena matini lama wa mi ma vonaka murhogolo u tele i packing ya KFC leyi yi tele na patu ra ala ni nge ni nga ta nwa so hey a ku onhaka na kwala a ku tele na kwala mati kwala ma nghena kwala sumara mi hlamara so mati a ma ta ma humi hala henhla that's what it's surprising to me. So swi vula ku mati lama a ku tele a ni ve ri murhogolo va wu ri kona a ni wo endli la ndzhaku la ende ndhawu laha swi na ku yi ya hansi ku yi elevation so ku na bridge nyana so swi vula ku bridge leri a ri tele leri hi nga tshami ri hundza siku rin'wana ka ma ha ri hleketa ka ti-vlog i bridge leri a hi ri hundza ngopfu ka ti-vlog so swi vula ku loko hi ku lava ku langutisa laniwa mati a ma tele hala henhla ma kuma kha ma chika ma hala hansi I guess a ni ku na bridge leri so swi vula ku naro hi nga ku suspect ku mati lama yi loko se ma henda laman'wana ma fika ma tala ka this area ma kota ku chuleka ndzeni ka mall and the stuff like that ha ri kona loko ni languta na xibrijana xi kola na swo a hi swona ku mati ma tele so ya a xibrijaneni hikwala xibrijaneni nakona ma tele swi vona nsinya wu ze wu fika la hi mati mani hlamala swi mati lama tlhela ndhawu ni vona na swisinyasinya I don't know what happened ku nambu lowu ntwa wu khuluka wu ya hala se mati a ma ya hansi so hi ku languta la we can see na le makumukumu a wu tala murhogolo mati lama ma sa ma huma ma nghena ma ya kun'wana na kun'wana so it's clear ku murhogolo a wu lo tala so etlise molweni ku akeriwe swilo leswi so swi tleye ku hala mati lama murhogolo loko ma henta la mati sama ma tlhela ma vuya ndzhaku ta vuya a ku tele another view leyi a ku tele look a swi lava tibaki or ti-SUVs namuntlha kahle ku famba ka kona loko ta hi ximovhana hi to twa se xi nga ha fambi xi onhini no lava ku ti nghenisa matini so hi laha mati a ni hlamala swo ma ya hansi ni hlamala se hi swo ku ni tiva ku nambu lowu nga chikeli so hi leswo guys flooding yo fika swa humela swilo swi va ku i flooding mina the only complaint ni nga na yona ko va this section because khale ka swi humela fike swi lunghisiwe khale the drainage yes we understand ku fa va nga akangi laha but a va zama ku swi lunghisa this section here hi kona ku tshama ku na problem la hala kun'wana we understand man mo tala mati kwala la fike va lunghisa and still na lahala va aka ndhawu ya kahle kwala ala makumu so na town plan na hi nga yi blame nyana swo ku in overall kahle la leswi nga laha swi nga akiwanga leswi hi swi vonaka la because this area hi le hansi la hi le hansi ngopfu mati hi lama fambaka kona yin'wana ya ti-major updates ka ndhawu yaliya ya xibrijani xexiya hi nga update xona ku na baki yi nga khukhuriwa because a ni bridge ri ko heleni baki ya vanhu yi khukhuriwa kwala ka ndhambi laha hi nga kombisa kahle ku ri hi swi tiva kahle hi ri vaakatiko va ka ndhambi va dzumeri ku nkova lowu wa hina wu na nghozi swinene hikwalaho a hi kombisa na nkarhi luwa ku buloho leri a va ri kurisi ku mati lama taku la ka buloho leri i mati ya ku tala swinene as you can see a ku kumeka ku khukhuriwe baki so ko va kwalaho ku sweswi mikhukhulo ya ha ri ku sunguleni and stuff like that ya loko mo langutisa le hi le ku na patu leriya rin'wana ra khale leyi ya loko mo langutisa le hi le ku ri na patu leriya rin'wana ra khale leyi va nga pfula rona ku timovha ta kota ku hindza sweswi loko mo langutisa la ku na movha hi lowuwa movha lowu werini la hi mhaka ku le a va endlangi bridge ra ku timovha ti kota ku hindza va lo ndza xibrijana xexiya lexitsongo movha hi leyiwa lama hi vona hi leyi la movha ya biloho ritsongo ngopfu mati ya lama kwalani laha matlhelo hi laha biloho mati ya nga ta phinzimula kona swi nga endleka misava leyi va nga hi chela laha loko ku ya hela vhiki leriwa hi ta mi xutela ku ta va ku guvukini laha ku sukini ni kwala and stuff like that so hey ha kona
hayi swilo swa ti-contract swi loko onheni ku ti diyeliwa mali ma a bridge xi leswi a bridge mi ni swi vona ku a xilo lexi lowu ngopfu mani for a bridge xithulo fike xi ya le henhla le so vula ku xela dikontiri le henhla le or vula se xikontiri xa ku xi va xi ri low fike xi va henhla le bridgeni lama no la ka xiboho xa TSI ni a ni bayizangi na kantsongo a ni bayizangi hambi sweswi a ni fanele endla njhani a no fanele khandziya yindlu ni ya yo ntirhweni loko a ni lo sungula hi ku lovola ni nge se xava movha hambi a no fanele khandziya nsati ni ya hi ntirhweni hayi a rete